بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما برادران و خواهران عزیز. انشالله در هر جایی که هستید انشالله خوب و خوش باشین و کانون خانوادهتون انشالله گرم باشه و تنتون سلامت باشه. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آخر ماه سفر داریم به آخراش نزدیک میشیم. رحلت پیامبر گرامی اسلام، شهادت کریم اهل بیت امام مجتبی و ضامن آهو آقا امام رضا علیه السلام را خدمت همه مسلمانان جهان تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله آماده میشیم که برای قرائت دعای توسل در این شب چهارشنبه. در آغاز جلسمون تلاوت چند از آیات از کلام الله مجید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا حلالا
اهل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. دعای سلامتی امام زمان را زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ای آشنا همیشه کنی عزم آمدن. ای آشنا همیشه کنی عزم آمدن. رفتار ما دوباره نهان می کند تو را. پرونده های ما که به دست تو می رسد گریان ز کار آدمیان می کند تو را.
اوراق را صفحه به صفحه ورق مزن، اعمال افتم نگران می کند تو را. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. توسل به حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام به امید شفای همه مریضان، علل خصوص بیماران درگیر با ویروس کرونا، انشاءالله به حق آقا امام رضا همگیمون حاجت روای بخیر بشیم. آهسته می آمد ولی بی بال و پر بود، یک دست بر پهلو دستی بر جگر بود. زیر سر مهمانی اجباریش بود، وقتی که می آمد عبایش روی سر بود. از بس میان کوچه ها افتاد بر خاک، روی لباسش رد پایی هر گذر بود. با آه می افتاد بر می خواست، اما آهش زمانی را رفتن بیشتر بود. وقتی عصای پیری آدم نباشد، باید به زیر منتی دیوار در بود. آره شبیه قصه آن کوچه تنگ، فرسنگ ها اینگار خانه دورتر بود. بال و پرش زخمی شد از بس دست و پا زد، هر جای حجره رد پاهای جگر بود. سختی کشید اما چقدر آرام جان داد، آخر سرش بر روی پاهای پسر بود. باید که علی کش باشی بین روزه، باید میان روزه ها اهل نظر بود. وای وای از حسین، از آن دمی که چشم وا کرد، پاروی زخمی سینه اش پر درد سر بود. تا چشمان رو باز کرد دید و شمر چاله زد. وای از دمی که رفت بالا خنجر کون،
وای از کسی که شاهدش با چشم تر بود، همچنین که امام رضا علیه السلام میخواست را بیفته، همه مردم هلهله میکردن، شادی میکردن. چه خبر امام رضا اومده؟ گفتن آقا میشه ازتون یه درخواستی بکنیم، حالا که دارید میرید یه حرفی، یه روایتی، یه کلامی، آقا اون حرف معروف رو فرمودن، کلمت لا اله الا الله. وقتی امام رضا قاسم روایت رو بگه، یه نفر داد زد گفت ساکت باشی، پسر فاطمه میخواد حرف بزنه. همه جمعیت ساکت شدن. یا قایم سراغ دارم، پسر فاطمه بود، اما اونجا نذاشتن حرف بزنه، کف زدن هل کردن. هرچی آمد بسرم دست به زانو نزدم، هرچی آمد بسرم دست به زانو نزدم، جز خداوند به عمرم به کسی رو نزدم. رو زدم آب بگیرم، پسرم را کشتم، روی دستم گل بی برگ و برم را کشتم. حرمت خیر نبینی، گل من نورس بود، کشتنش تیر نمیخواست، نسیمی بس بود. هر جا نشستن صدا تو آزاد کن یا حسین، یا حسین، یا حسین. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبو جعفر يا محمد
محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا فاستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبو محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها الغائب المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله رضا والساعة آخر ما السفر دو سه روز بعد از شهادت پیغمبر دخترش رو زدن خونش رو با آتش کشیدن نفرین به آن دوشنبه و پیکار لعنتی کاری نداشتیم
و اشرار لعنتی. باور نمی کنید که به ما حرف بد زدن یک مشت از مهاجر و انصار لعنتی. سردست اراذل و اوباش سر رسید، با قنفذ و مغیره 40 یار لعنتی. از پشت در نفس نفس مادرم شنید، این جمله هست لحظه اقرار لعنتی. وقتی حریف مادر ما پشت در نشد، بیرون کشید خنجر خونبار لعنتی. سنگینی در و لگد و شعله جای خود، چسبیده بود سینه به مسمار لعنتی. باور کنید مادر ما گیر کرده بود، دامان گل گرفت به آن خار لعنتی. چادر گرفت فزه و مادر بلند شد، سربستمان پشت در اسرار لعنتی. در چند روز بعد پس از احتجاج حق، در چند روز بعد پس از احتجاج حق، پیچیده شد به خطبه کاری آن لعنتی. با مادرم دهن به دهن شد سری فدک. مادر جواب داد به این کار لعنتی. پیچید بین کوچه باریک دور ما، از هر طرف شدیم گرفتار لعنتی. یک گوشواره لحظه سلی زدن شکست، یک گوشواره خورد به دیوار لعنتی. یک گوشواره خورد به دیوار لعنتی. حاجتاتون مد نظر بگیرید، شفای همه مریضا، رفع و رفع همه گرفتاریان، فرج آقا امام زمانمون. یا سادتی و موالیم، انی توجهت بكم ائمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الى الله، و توسلت بكم الى الله و استشفعت بكم الى الله، فاشفعوني عند الله واستنقذوني من ذنوب عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي. يا سادتي يا أولياء الله، صلى الله عليه أجمعين، ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين.
اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا وبدماء شهدائنا ده مرتبة السميم قال يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفناها يا قاضي الحاجات ويا كافي المؤمات إنك مجيب الدعوات أنك على كل شيء قدير خدای در ظهور امام زمان منتجل بفرما قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان خدمتگزاران به اسلام و مسلمین نصرت عطا بفرما مرزا شفای عاجل عنایت بفرما اموات را غریق رحمت خود بگردان مقام شهدا لیس متعال بفرما تا زنده ایم دست ما را از قرآن محلوبه کوتا مگردان ما را توسط عاقبان دینمان ممیران مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده آنی و کمتر از آن ما را به خودمان وا مگذار ما را با اهل بیت بیش از بیش آشنا بفرما قدم های ما را به کربلا برسان ثوابی از این مجلس به روح شهدا گذشتگانمون عاید واصل بگردان شب اول قبل شب راحتی ما قرار بده علی و اولاد علی را در شب اول قبل به فریادمان برسان و نبی و آل رحم الله من یقرأ فاتحة مع السلامات اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج